أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل السبيل للشقاء وجعل الله النار لمن عصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدعو إلى دار السلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الله لقاءه أحببت لقاءه من أحب لقاء الله أحببت لقاء الله ومن كره الله لقاءه وكره الله لقاءه رحمه الله تعالى si syariat kaya uras tanu na uras ini atatan ng Allah subhanahu wa ta'ala uras ini ayaw Jumat agi ibsuki wallahu ta'ala kumama ikong mga tao at sesembah ikong mga dayawan termasuk mga tao ating berjalan ikut berjalan kurang-kurang kung jaga saya na makakasihan mampu sa ayaw na mawin na sa na yung nila ay pagkaitiran ng wallahu ta'ala balat illa adaban alima inong tabati wallah ay pagkaitiran at pakasal ng pakiran yang ito siksa wallah ang malikas yang kaya orang terlibat na makapalamatan ng wallah at ang tanong padago kaya buto malakal ko ini itu wallahu ta'ala dia butuhan niya wasan kung kapon ito ba sa sarili kaupamannya kung katawan tanong yang kaya kapon tayo tanong nama pakai parang tanong sing sebaru dia malusina kung makapagarya ako pun mapi lupatan nakakilita ng katawan kapag tayo umakasano dia kaya kapag kailangan nasubal ini kan nama kami tidak dibayar positif. Kaya naman mga Allah Ta'ala nakatawan tanong ito sa sinigan. Ako ay luwag, kaya mga luwag.
Nah, kata orang luar yang berdoa itu mengatakan buatan apa kata buatan agama yang upama buatan dibayar dia kok yang pakutan kata ulama. Buatan itu beda. Upama buatan bernya kayak apa punya buatan. Buatan mana? Dia nak surat tak ibu bukan wallah bisa dia kaya mati. وإذا فرق البدن والروح أمري بنكم بدن الدنيا والمسجد وإذا فرق البدن والروح أمري بنكم بدن الدنيا والمسجد نكتب بدن نكتب بدن kali أبدا artinya ayat ini itu nomor ketiga terlalu. Saya boleh tahu ringkas teori kumata kami jadian. Ini yang kita sudah dari karunia anak kafir sudah kami jadian jadian ayatnya. Nah ayat itu dia ayat itu dia ketua budaya dulu. Nah sudah dipertentang wanita. Kau cuma antara yang kaya badan kamu. Kau kira, kau pembelah badan aku semua. Nah ada besarnya dua, betul. Yang kaya badan kamu. Kita yang saya katakan sebagian darinya. Nah pada lalu satu kedua seterusnya. Saya buat seterusnya saya tidak ada. Aina badalika al-qawi. Hai orang alaikum. Lawan kamu itu kita kalian tak yang malakal maut. Semua orang yang melakukan tentang Allah. Nah, semuanya yang melakukan tentang Allah. Nah, sekarang apa? Nah, ini tentang Allah. Aina al-qawi ada sebenarnya. Ini bagi kita kalian kaya. Apa-apa betul pemain dia malakal maut. Dia sebenarnya kalian kaya benar. Si orang secara perintah. Kakek itu nyawa sebenarnya. Nah, itu yang kaya nyawa. Betul yang kaya benar. Nah, ayat betul yang punya namanya bukan tidak jauh. Nah, anda tidak mengenai. So, anda tidak mengenai dia butuh beda dengan apa lebih kena kasar yang kaya dunia. Ini mah dia. Upaya kosir ketanu. Nah, maba berketanu ikan pakai peluit. Maba berketanu yang ayam mana dia nak pakai prinsip. Nah, si kata lima malaikatul maut apa dia tahu? Akuan tannya, artinya yang ayam pada nak. Lengan nama ini bergerak. Apa kata malakan maut? Aina ibadah akan kawin. Anda suruh benar apa pun ini wajib lebih lagi membalakkan maut. Dia semangat tahu. Suairan. Amerika sedang berbangun kanan. Sukaya Allah. Usuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul sudah. Sisa yang pun ada pernah kau tahu agian saya ni awak badan. Nah, betul sudah. Hai orang penolakan ada yang sumber bergerak. Ada semua bakal lawan saya mengadil Pak Usara sagian saya malakal maut. Keangkanya di kepuasan nyawa. Ini nasi yang bakal ubay. Ayat dia kau dia nak yang ketua badan. Nah ini bakal ubay. Agian saya bergerak. Oke apa kata lu agian saya malakal maut. Ini bakal ubay. Nah beruang pemanah terus malakal maut. Sisa yang ketua. Diundi kapamakin suka-suka. Agiam itu malaikatul maut. Amaka pokon sisa yang kaya badan tanu. Apa orang dia Allah taala agiam kaya nyawa tanu. Apakah pembelat nyawa kusi badan. Nah terus mana agiam kaya badan. Ayat mana terunian. Nah tingina ya ibn Adam. Hai bawasaan wadah.
ada subidaka aynan lisanu kal fasih. Ada subidaka matung pisikatulog pagaringan. La ilaha illallah. Anda ini subidaka ini terus samanata. Ariyan ang makapagturo ng sabra. Ino ka diskunaro. Ino ka diskunaro sa masakit na iyang kaya kung makapataling mga may malaya sa pulmon. Ay nang lisano. Anda subidaka matung pisikatulog kung ako pulitaw sa iyang kailo nito. Abot kumana na kasunang lawa. Pagkapamala ka na kasunang lawa. Pagkapumugaw ka kasunang. Napakapamala ka na kasunang. Anda subidaka. Ayaw mo natin pero sa kabukagan na inong kanigamitan. Yan sumataw. Ayaw kong pula na ng Allah. Nagyang po ito ang mga tao at rin ng bayan kalakas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Natulog mo nagyang po ito ang malakal bayan sa mga tao. Alas at patiro niyan ay pintuman niyan. Sisabiyang kain akaparutaw wallahu ta'ala sisabiyang kain akadan. Iyawan. Sa ayat tinulian na tinanaya ibn Adam. Ay bota ano daw? Ano niya tingin na ito mapila kanila? Mapila ka pumakinig ka. Mapila ka. Kapagpakan na ini bigay kawalan. Ano ba pag-usara? Inong kalit pag-usara sa yan kaya malakal mo. O kaya pakataling yan. Ino ini pangkalaway so kalma ka. Adit na jingkal agiyang kaya ayam ana niyan. Na ino pangkalaway so kalma ka agiyang kaya atatabur ka agiyang kaya malaya ka. Yang kaya kapatay mga urit ng Allah Ta'ala na kalandam sa dunia. Na ayat sumbir katanong na awda ka nakasali sa alungan ng oras. Siyempre sa diyang patwa na mula kapakambulan niyo, abos bulan, napating bitagan sa ginawa, kumiyang sa labakyan, ada akamakian ng palakpalin na karibatan, aga labakyan na aparatuan sa Allah. Batan ori makapumrak sa alungan na mauli. La yatakallam wa inna bismillah. Dito siya pakapagtiruin Allah Ta'ala. At sakataw sa alungan na mauli, inuntag na tabu sa ito Allah. Inuntag na tabu sa tala na pakapagtiruin niya sa alungan na mauli. Kapalapala, pilisan mo Allah. Palapala, kumanayin mo Allah. Doon ka na mga karitan sa antang di makapagtiruin. Sabi sa kabay Allah na ayan yan di makapagtiruin. Mga ulitin Allah Ta'ala, man ahabba nisa Allah, sa din sa tao ang kabubayaan niyan sa Allah. Okay, pagpulaan yan. Nabubayaan na mambuatin Allah Ta'ala sa pinto na anak na. Bahal na inipranis Allah Ta'ala, kabubayaan mo, abang nakaturga. La ilaha illallah. Bahal na kailangan ng Allah, ang sa Quran ako di malaka mga lawa. Inalitin ba niya? Bahal na inalayo Allah Ta'ala ang kabubayaan niya, ako di makasulit ko surga. Nabahal na inalayo Allah Ta'ala, kangan ka na ako makasulit ko surga. Pagawang pasampas sa iku ay mga niyan na nakakadyanan. Ako qawli hada astaghfiruka li wa lakum wa li sayyidil muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala asrafil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'urikum Allah Ta'ala. Game ba iya kapag-tiski at tanong sa game kaya ginawa tanong na paliwag na lang. Pagtiguan tanong sa kalaka ginawa tanong ko at ilan ang tanong si Umana. Si sabihan ko sa ako mo. Maluning biga-biga ikaw po tanong si sabihan niya Juan, dasan. Upama ko si sabihan kaya si Muna kaya ibugay kaya government. Ikaw po tanong. Naupama ko si umangay yung tanong na sa kalasan, dayuan, na ayaw ko kailang doon na susyo malipatuwa doon. Amalul salih wa amal syah. Ayaw ko pagkaling beberapa tanong si kukuku tanong na suku-suku say. Suwa malaka amya pas kada amak ya suwa malaka amaratan na kansi ang tubulan sa timbangan.
apa kau masuk ke dalam kamu ada Tuhan. Yauma la yanfa'u malun illa banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dirikan lagi makau yang tahu kepada busuk pada keupas. Anu mana illa inun tabuk nasuk busuk atau tabuk tiap. Yang kamu. Itungan juga asalkan amalah kamu. Dia kesir mana sok kamu. Nah dikeempit subhanallah. Ayat berarti apa karan yang khususan. Apa karan yang wallah. Apa karan yang tanusik wallah. Apa ayat maknanya yang timbul tanusik kamu yang terkinakan. Nah yang kau malu malarun. Isbahkan gue yang guna sok tamu bertanu. Pada tutan. Inung nasuk pusu atau dalam dia tentang apakah kalimat itu Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kamu pusu tahu. Dari tahu di mana bisa kita di tahu juga ayam malamnya nak terudi. Insyaallah. Isa dia untuk tua di tahu di pasar kalmu. Niya mau masuk mengatungan ikan. Gila, kailan na niya. Riwayat tahu dia kaya kapatay kamatan apa kita nak buat ikan. Ino kabatan niya tadi, bagian terwak. Batan kata itu kapatay. Al-mautu berkata. So kapatay na panakaw. Dalam tentu wala dia itu oleh Rasulullah. Dan yang pakito ko ay manusia akhirnya kapatay ka panakaway. Ka al-tuhana na anda la yuqamal ribaru. Kaafiya sunay dia pulau-pulau. Nah, always ribaru dia pulau pantau ini dia pulau oleh Allah Taala. Gila. Anta istaw abakan ribaru, apa kau malaikat maut? Nabi ya buntu mati Allah Taala. Ya buntu. Kapan tahu? Oh, malaikat maut. Adi maka ribaru na tahu kita dia pulau neraka. Kasyurti. Dia tak apa itu sama kita dia bayar. Si saya kota sakaratul maut. Bayar keluar di pengadilan ada tu di pengadilan. Tapi ini orang ada yang di kapanan bisa. So terakilan apa yang orang ada yang di kapanan bisa. So kada ko ikaw na apa yang orang ada sa kapanan bisa niya. Na kung kamu kaya na ang buturan niyo. Ano ba ang kapanan niya? Ayat ay penamaru ng kalima la ilaha illallah. So Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayatnya terus yan. Natingin na inna zulma mata-mata anak ayat na pitemanan ang malik di tengah inat niya wallahu ta'ala na suhu aturan mo Abu Bakar wajiratillah ayat tingin na presiden ayat tingin na laiyan na so kasab tampako kalma la ilaha illallah sebenarnya la ilaha illallah la ilaha illallah harfun nafi la dinna say la say'un ma'budun la ya'budun la ma'budun illa Allah dengan simpan dengan pengertian yang tahu suara ini dia anda mengarap ini anda faham sebagai aliran ma balik Islam nak peteru dia ini asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ano kasab siya yang kota mga bangsa yang kaya mga balatan takapulin na ano kasab siya aso isa na kanabaya ko. Aprabi. Lagi dia pakau kita mga Arab na pesepesiang. Mana? Sepesiang pesepesiang ko mata anak to Isa. Na urip menawalla na musyubu dia. Kau tu. Na pesepesiang lagi mata beli Islam. Amata na tulisan na betul. Asu wallah na urip. Lagi dari dia mau laulat tadi mantu. Mata itu Tuhan dia. La haula wala quwwata illa billah. Tawbah ila Allah Taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayatnya itu Hurairah natijana ahabba abdi liqa ahbabtu liqa. Ipagkabubay ako na ko-urip ko itu na na. Tumala yung pagkabubay ano ba? Itu na niya ko-urip niya na ada paratiyan niya. What? So at na paratiyan niya na yung iba na kumamatay. Akabay awal na dito niya sa alaman na mo. Sumagutot na paratiyan. Sukman na paratiyan niya na tetang bisa.
na ayak akan kaniya na makapagaman. Makasuwe. Jadi serudan kalau kalian kaya di penekloma, di peneklutan yang motornya mata na baka uma, na keseru sumadan sana. Na ada tu begitu kan yang wali pausahakan yang malaki mo. Di tanong na rin natin. La yakhruju ri'ul maqbil hatta din makamblaq sinyawa musibadan. Si iku mukmin taman sa yung pakilay no Allah subhanahu wa ta'ala o syofa. Itong pagmamano Rasulullah at ginagagawin ni makamblaq sinyawa musibadan. Sa siya tigyan mo kape, miyukay taman sa yun na pakilay o Allah so kapanindarpaan yan ko ampas ko kabodo ang pensunar. Asirwanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'urif Allah ta'ala ahbabtu bika. Tungan na yatigin na igagagdagan. Pamakasip sa mamaranaw. Na ihak ada niyakan. Igagagdagan sa ginawa ko. Ano na ikaya ko? Yaisu Allah. Ay pagkilan niya sa kuripin niyan amal ang ibrahimnya. Marunong magkirakan. Wasikan ladina takaw. Idulog sa mga tao ko surga. Idulog sa mga tao amala ka ng Allah. Sino ko surga na sa sagurong po sila. Matanong kung mapiya ka pagkasulbigan ng surga sa sagurong po sila. Sulit sila ko surga na sa sagurong po sila sa bubayan ng Allah Ta'ala. Amyanin sa Allah ang sulit ko surga na sa sagurong po sila. Na, ini balaon Allah at inawasikan ladina kafaru na idulumang po sa mga tao kung nakakalat sa urong sila. Bubog-bubog siya nakapukalang sa pakiran at ito nakakalihan na. Yan ang yung balaunan ng Allah. Maluliman ko ang mga orit na Allah Ta'ala. Yang kaayak-iyak mga diwan Allah Ta'ala na kalapalin at nabalayan. Inadiyang sa surga kaparas kung mga tao ang alam ng sikur Allah. Na inadiyang sa surga ay siksakan umataw. Ayak-iyak pa pinataw niyan. Sisa biyang kaya dunia na dalian sa nagbaluya at ginawa niya na may inutan si Allah na bumayinutan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtul jin wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dito pantaga iadna ko mga majin ng mga manusia. Inuntaw sa Allah ala nasibah. Ayaw mga niya na kenapa ayat iad na katakan Allah Ta'ala batal kundi niya ginutan. Adna kaya taksilog kayo Allah Ta'ala. Adna taksa. Inutanong ina ni Allah Ta'ala. Ang paglayin Allah Ta'ala. Ang kaya puso sa malam. Mafia. Puso. Ang dudulusok para kaya sa Allah. Yun ito din Allah. La yandur illa Allah. La yandur al-dami. Wala aswari. Mata anak ya Allah mga ulit Allah. Kenapa dia pakilay na sukat yang dikandang? Kenapa ayat pakilay Allah Ta'ala na sukat dia ang ibutala dia dikandang? Sukat yang kaya warga tanong. Kenapa pakilay Allah Ta'ala? Kenapa ayat pakilay Allah Ta'ala sa kaya niya ibangka? Kenapa ayat pakilay Allah Ta'ala sa mga kamu? Kenapa ayat pakilay Allah Ta'ala sa kadatu? Ayat buat tiap pagi dari Allah Ta'ala Nabi yang butuh matatago illa qulubikum minun tabu na sumatatago sa biyang kariyak ito. La farqu bayna al-arabi wal-ajami. La farqu al-arabi wal-ajami illa bitaqwallah. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang bilaan ng mga Arab at mga puputi na gusto katalo ang kalangkapan ang normal ang mga tawak na bumangarap. Inuntagot si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kalakaran sa Allah na mamuli ang binibigyan. Kenapa tanong mangarap? Dali yung bibigyan ng Rasulullah sa kayamanan yan na. Surah. Unina, ini yang dipikirkan buat yang mau nak operatea. Ayat-ayat ini benar sukat Rasulullah illa bittaqwa Allah. Dalam bidan waraq Abu Sumranau. Aku tuk ayam anak-anak na tausok kabila naon. Langan na tribu na dalam bidan yang Abu Sumranau pada Saudi. Illa bittaqwa Allah. Inun tabu nasul kalak kiran syaitan. Ay laman na miga marapatan kiran ay kalak Allah subhanahu wa ta'ala.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم جمعتنا في الجنة يا الله. اللهم ادخلنا جنة الفردوس نزلا يا الله. اللهم ارحمنا انك انت خير الراحمين. اللهم ارزقنا انك انت خير الرازقين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء